Hakasin baningkong layo banrakhi ya kasngi kerpang jongki referee lane ka referee day kabala penlong da ka ribhoy referee society ne ka RBRS Hamadan NSCA paham sim nongpo hakashitarik unailor R1000 R paulai kabakum kada kajing rakhi la penlong daki lumpung yele kaibol paralong. Kajing penlong ya kate kajing le kai bol para lo kalong kum sibenta ban sim ya kakabu ban kentiu bat ban ai man sim shushu ya ki referee bat kum juru na kabenta ki nong le kai ki badon ya kasap le kai bol da ka ba penlong ya kate gelempung le kai bol Hamadan NSCA paham sim nongpo ribhoy the string. Ki kongsan balai simbenta ki long ka kong M. Ling na katanat ki kamile kai ka balong ru ka way na ki coach haka kickboxing nangta uba RB Shadap Presiden ka RBDSA ka kong kenjai seliang na lor ki nongilam kate ka society bakentup uba L. Kela Presiden uba CL Lamare bat uba Riban Nongrum kum ki advisor bat ki way ki nongilam jong ka society. Bat ya gane ka jing celebrate jong pia kane ka shitrik jong kane ka jong ne ubnai jong snam arholai bangangai bagari ka sin banangkong hari boy mangga organize ya ka bakum kane ka singi ka bakarpang jong pi kiri free te kane ka jing penlong jong pia kane ka referee celebration ha kane ka singi kam de ban kut tamanta ka singi kam de ban kut tamanta ka snam ngacarai kan ya himan la ka snam bat kanya ke society kelawan syaka RBDSA bat ngipat yo bandung committee dan nganun ban assure lebih bayar kane ngin menjur baik ngin dani banau namar ba ngitip ba kajing temu jongka kali ba phas sudah dan nama kata ngin menjur ya kai ka pikwa ngin ailat ya pi ba pintrain ngangai ba pilong apor jongka referees committee uba hariban monongrong bai ba CL mare kin sabtai pi ki kam ki ye kum no bat ka RBDSA te namal bagde ke sni ka ba pira ke kerpang na ka banta jong pi ke referee dengan sukwa ban kali hanne ya pi ki referee bat ki staff jong DSO u referee uba paunam tam bat uba barok ki burom ha ka putai la ban ngakwa ba pinjar kerten dan batip dapat nyufi lalagi batip suara kiti to itu ukolina yes good dia tip si cabi kakar tempura ju udayu Pierluigi Colina udah nakano kali yes, na Italy. Uday urifri uba paunam tam bat uba baro ki syapting. Munday bag syapting namar ko dakat. Hinday ki burom riyo. Uday ubalong lendung kumanga kakli. Hinday kadur kadar yung uru tanda pet na kadur yung uru. Pila ikop lupa mauday siya ubri uba bat iya kadar. Bat unit tang hapo saus nem. Baulalong referee na Italy layolat panput hado ke level jong ke World Cup ini ita ibang akwa bang kira na pre jong pia kane po nama kane kasgi ke bakar pang jong referee madang cudep agane kita yo baladep babilang pendep yo ka ko saum dihar balawan na weu instructor na do na po Manipur man aji kaya pia ke live nyomot man ngingait bagine baro man ta kidon na level 8 John Gordon hang level 7, John Gordon hang level 6. Te, madam yo jung te benta na kini kini free. Ban kio Gordon, kidon kam ban yo ban put hakilit. Lane ban yasim benta hakilit. Te lada kata ka sport association ka Bompton League. Te baro kini free sa akyo. Sa akyo ne. Te nama kata ka nero de gaway na kinuksa. Kiba Kariboy District Sport Association kadai ban kendok ya kali malagasnya lada kadai kapor ngin khot up khot tangba nganut manomi pitang ne goy lada ngi khot license ngam nginum khot ki fresh ngin khot chua ban kenti kurdan chua ya pikai dedum ta
Kata kali ka mangi kuat kiu, namar bala ngi kuat ki fresh. But let's say ginang bun ke referee, ngi kuat ba ki referee bala dan menta pinang kiu. Ya kana nangit ba referee committee kan sa ai jumut ya kata, langi-langi man kuat ya ki fresh, ne ngin kendok baik tang na menta kini ki man kiu kerjaan. Di kini ki gelong ki tim ki ba nga ai ka jeng di kular rem lu pihak ne por, ba ngit scam. Ba na kalian jong ka office jongi lang ba ka football committee hande don ba jadi longjo sekretari jong football min sedang ya kalit arpulai nadu ubnai September ngilapan ya kena kemadan baladan ngimyo ya kena kemadan ngilabu atli hangne hanampo area kawai hangne bat kawai haum dihar lada jawa hangne kamlai ngin kendok ya kena kalit di area di klub badan sakene di area waro kinwan jale kamajan Ibadon sa area umsning ngilapan ya kemadan umsning ha popotarim bad ya kanong jeri ibadon sa time borumbong ngin penjale hamadan kurkalang lane hamadan soloman kita gede jaka ban kambun sok ya di klub bakinwan simenta bad haga juga poru ban bun di klub kiban ya simenta haga galek komenta kabadon kantam ngakabang akarpat ya kini ki HOR ya sekretari referee lo mapin ailat ya kini referee bidang semai bakin yo put kambun gima ki game nang ba kan long kalat ya ki bakila ban kiu haki bai patisna ya tang ini kitin long be gina gidi ban ready nanti no ban prepare di kiru gidi ban tet kenya kita dan the third thing kalau ba nga kumbai om I ma shadap ba gidi ban ai na ya kita kira free ki ba dan sedang kita sudah ada exam data tiang kentui ibaru ba at least kam naka committee jong kimo mungkin aina kenya kita kira free kita pas sang ba ina ban kira different level ma dan teng yang kumbang isyam kata di personal experience nga teng habang ina kira kam shador teng ni sa tano support tiang kentu mo ikni committee jong fe ba at least kinompet tan kenya kata mungkin aina kampang gini ki beginners bon kaya tahi I wish all the best sige team bro yang push bon